بلوچستان یونیورسٹی نودر برانی لٹکوٹ بابتا سردار اختر مینگلے نودر بران حال احوال واقعہ تفصیل جستگاں بلوچستان ہائی کورٹ گیس پریشر کمی لوڈ شیڈنگ سپلائی لینانی اٹکن کا دیری ویدگی جیڑہانی بابتا کیس گوشداراز منا چا ساپان لائنا شرف شادی وحدہ بلوچستان صحب ہفت بدین دسمبر 6 تاریخ روز لمبئی دلگوش کنے سرجمی حالاں بلوچستان یونیورسٹی نودر برانی لٹکوٹ بابتا سردار اختر مینگلا فون کتگ نودر برانی حال گپتا واقع تفصیل جس کتگاں بلوچ نودر برانی بابتا اسلام آباد ہائی کورٹ کمیشن کنوینئر و بلوچستان نیشنل پارٹی سروک سردار اختر مینگلا بی ایس او حال رسانی مرکزی سیکریٹری بالاج قادرارہ ٹیلیفون کتگ گستگ روچا بلوچستان یونیورسٹی ایف سی اے نودر بران لٹکنگ واقعہ تفصیل جست پرس کتگاں زانک بیبیت کے نومبر ماہ اسلام آباد ہائی کورٹ بلوچ نودر برانی بابتا کمیشنہ کوئٹہ ترتاب کتا بلوچستان یونیورسٹی شتاو نودر برانگو گندنین کتا بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس محمد کامران خان ملا خیل و جسٹس محمد عامر نواز رانا ہا گئے سے پریشرہ کمی لوڈ شیڈنگ سپلائی لینانی اٹکنگا دیری و محلوکہ گیس پجارینگا اڑاند و جیڑہانی بابتا کیس گوش داشتا سیالداری واقدار نوٹس داتگن تو دیمی پیشیا لوٹائیں تگام بلوچستان ہائی کورٹا چا گیس کمپنی جہگیرہ جست گپتا کہ بلوچستان چنچو گیس درکے تو مردمہ چنچو گیس دیگ بھی آئیے گوشتا کہ بلوچستان ہر روز 8 ملین کیوبک گیس درکے و بلوچستان چرشا 145 ملین کیوبک فٹ گیس دیگ بھی گوادرہ ماہی گیری محکمہ 9 ٹرالرز در قانونی ماہی گرگا گپتاگ بلوچستان ماہی گیری محکمہ وتی بیانہ گوشتا کہ 9 ٹرالر در غیر قانونی سرگرمی سببہ دستگیر کتا ضبط کنک بوتگ 9 ٹرالراں 6 ماہی گیری محکمہ و 6 ٹرالر لیویز فورس کوسٹ گارڈا حواریہ گپتا محکمہ بیانہ گوشہ بوتا کہ بلوچستان زیری سمسراں غیر قانونی گامگی جانی گرودارہ اروادہ تیار و آہی زگیں دومی نیمگا نیشنل پارٹی راشونا پریس کانفرنس کتگو گوشتا کہ بلوچستان زیری سمسراں غیر قانونی ٹرالرنگا ماہی گیری محکمہ افسرانی دست مانے اب شہرہ صدر تانہ سیم سرا دوز ڈونگ لوگیا شتگاں لوگ مردمانی مزاحمت و دنیمگی تیرواریہ یک دوز جنک بوتو یکی تتکا لوگ واہند ہم زدک بوتا پولیسا لوگ واہند مدیتا کیس نبشتہ کتا ہندی مردمانی گوشگند کے جنک بوتگی مردم کے دوز گوشک بوتا آئیے نام آزاد بولے دیئے کہ آچار اوٹرے جہمنندے نو ملکی و در ملکی حال مزن وزیر شہباز شریفہ لیفٹننٹ جنرل فیض حمید چا وحدہ پیش ریٹائرمنٹ درخواست منظور کتا بنشون ردار لیفٹننٹ جنرل فیض حمیدہ چا وحدہ پیش ریٹائرمنٹ درخواست GHQ دیم داتا وزارت دفاع درخواست پر منظوریہ مزن وزیر شہباز شریفہ دیم دیائیں تا مزن وزیر درخواست قبول کتا زانبویت کے لیفٹننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر بہاولپور بوتا GHQ نوکے آرمی چیف و چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سمریہ ہما 6 نام کے داتا آہانی تہا لیفٹننٹ جنرل فیض حمید نام ہم گون بوتا سرجمی دنیا غلامی میں آستمان روچ دارک بوتا 2 دسمبر سرجمی دنیا غلامی ہلاسی میں آستمان روچ بستارہ دارک بھی ای روچا آگہی روانک سیمنارز و مراگش کنگ وان غلامی ہلاسی روچ دارک مول و مراد انسانی اسمگلنگ زہگانی کسا عمریہ زور آروس چائلڈ لیبر و جنسی استحصال ہلاس کنگیں وار و نیزگاری نسلی گروپ اقلیت درانڈے و بیوسی جنیناں کو ابدرتی پدر کنگیں ای بابتا میڈیا زانت و سرپدی دے گا گچینی پروگرام شنکنگوان ایران اسرائیلی انٹیلیجنس کمک تاوان کنگو مردمان دوزگ جرمہ 4 مردم مرگ سزا داتا 4 مردم اسرائیلی انٹیلیجنس سروسز سروسوج پدا دوزی ڈونگی لپاوار سرکاری مڈیاں تاوان دے گے مجرم گوشک بوتگاں ای ٹولیے دیگے 6 مردم راجی سلامتی تاوان دیاگ غیر قانونی سلاح و لپاوار جرمہ کمک تاوان کنگا 5 تا 10 سال قید سزا داتگاں ایران حکومت گوشگن کے پاسداران انقلاب و چہریں حالثانی وزارت ہواریں کاروائی یا ای ٹولی گرگ بوتا ایشتن تنوگ حال پا گیشیں حالاں بیچارت میں یوٹیوب چینل یا وزٹ بیکنت میں ویب سائٹ www.asaponline.com نو منا شرف شادہ بدیت اجازت
شب شمع وشبات